pet berlok ni mesti kelong bahaya bah pet jikanya ya uni ingin penilai kai lokidro hagas ngibu jaka kebahap haka kadwe terik mentahi ubenai di sewan perlok di basnya tenat bantir di lokidro kador jong kade kidro kade tang arspa tangka sedikit di unyo da uni umasi mo pet uni utrai ro ban penilai kai hatu kasngi lada mi dan mi ri unyo biasa kemat de kasngi bujaka an penilai kai da uni de sewan kapor penilai kai ya lokidro kade hakpor ars tiang bahap si toding pet sewan mo perlok ba siu tenat kalau kidro kade gador arspa sedikit tiba nak kong unyo da uni masih kelong bah hek bah bakran luar bah pet uni masih bangin sa pendek kai lokidro haka kadwe trik mentahi ubenai hang ni hapung rang sekian kebade kasngi bu jaka kuai hang ni ha puna sekian pet kino kibas tenat ban tiket yang uni masih kan long ars pak sedikit dengan penilai kai hakapor ars teng hakasngi bu jaka hang ni sewan perlok lada singo tenat ya kejila kai lokidoi da uni masih kelong pasi tur ba klan bor bah cepet oi wan sini meh masih wan sini oi dus wan sini sewan mo